In a massive show of strength and unity, thousands of students and citizens occupied the heart of Agartala this Saturday to form a historic human chain movement. The protest, organized by a joint action committee comprising the TISF TSF and YTF, reignited the decades-old demand for the official adoption of the Roman script for the Kokborok language. The movement saw significant participation from legal experts, academics, and youth leaders. The protest was led by prominent figures who framed the script issue as a matter of fundamental rights rather than just a linguistic preference. Advocate Khorang addressed the crowd, asserting that the right to choose a script is protected under fundamental rights provided by the Constitution. Puila nongke je tini sengna musung mani je obo to Roman script ni shan mung no tei je obo haike kaisa movement khlai ja gi tongkha tini ni ob movement khlai thani o bobo haike mane tam no tei khlai ja ka tai tam oro topic tong kisa saikana tini ni chini o movement to chone kaisa no sanmong abong kha Roman script Kokborok ni bagai jeng shiwjo sanmong balu kha o sanmong sana thaka ka je issue obasa jora na jangna issue ya je obo solve khaiman ya pia chung o issue no issue chung oro no kelgi tongkha chinoro mane chung chini boss script by sinai chung abon bagai o choose khaina ni jaga wa se chung o trepo amte hake kelgi tongkha je chung tebo chini kokno tebo phuar na ni bagai tebo chini man thairo tong abo chung so sogi ma lailia abon ukulugo government ni abono chung no busy khai tonani actually salni saltam sakang to je mukhmatra haike je chief minister ni je bin speech ob srai chau je Roman script ni je san mongobo to borok chau foreign language ni ba foreign script ga foreign script no borok chau je 8 schedule ob kuno rei je gosija kare je foreign language bai dai khoroksa borok abono na harei je Roman script ni thei nijini kok thei sena moi manai heni bosamani abono bising tei je constitution logo kuno ob hai sijak da tong abono kisa saikana okay ang abono ang saya just am phunu goi receive one and our constitution book tongo angane logewa tu buja so this is the answer for chief minister so whatever chief minister has stated that in constitution am ta hekuna phan sija kare constitution tabo jawab nai sir chengoro khnarwa no ang saya ko constitution asawo cheng chini 8 schedule lot bokni kono kare even chini je 8 schedule part of article 347 oro ang provision na tabo porikhna nai tamo sijak to special provision relating to language spoken by a section of population of a state on a demand being made in that behalf the president may if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state direct that such language shall also be officially recognized throughout the state or any part thereof for such purpose as may specify kono jagao nunu kha je chief minister thani authority tongo je bosana ni je nine condition amte hai nine condition fulfill khai janga Roman script sorry nine kono language no schedule dajanai ba kono jagao sija tong je foreign language no nine adonko kono language ni bagai adopt khaimangla foreign script no kono jaga phana sija kare aba just bini boy illusion but delusional world to toy basaka bujimalia naboni bina statement ni uklugo tam purpose kha probably bini purpose obona ngai mano just chungno busy to na no ko script ni issue wo ngaka chung for that demand khaimangla ngaka chief minister ni jo trap chung tai kalaya amte haino government attitude ngaka or dimatini to chung starting siko tabuni chue choya kai chung tebo kotor demand khai janai jese jorate chini script ni issue no solve khai asa ta kisa ngake je to bus kango je board exam o board exam mo student rok tama kok thai be sine tamni ke main problem to obono je chini Roman script besika hanke student rok bo borok taise mane properly answer khai manu anga je Bengali script ba Bengali Roman be je tong mani abo hanke baksa je English medium no student bor ngi bagai bele problem ngai thangu anga abo ni bagai mane bobo hai tam mo khlai jangna tong student ong bagai tam khlai man borok tabaksa jora kono script decide anya kho so government thane authority kare kono student no force khai ke bono Bengali script by no Kokborok ma sinai ni sanani government thana authority se kare because kono script se decide nya ko tai chin constitution tam saba je borok ni language je borok sanai ro a sanai ro saba demand khainai sanai ro ni thani wase a ko ni choose khaina ni khaya ni option tongo je borok chini kok thai chaya
जे साना थांगा जे बर बाइचुन कोनो लेना देना करे है चिन कक थाइ बाय बसा बा डिसाइड खाइना ने और ताम साबा कैसे सेक्शन ऑफ पीपल स्पीकिंग सर्टेन लैंग्वेज है दा सो चंग तिप्रासा कम्युनिटी ने बर kokborok कक थाइ सावो चिनि थाने न चूज खाइना ने अथॉरिटी तंगो ब कक थाइ बाइचुन कक सानाय साया बा सिनाय सिया गे ताबुरम दि जे एकजन माने खरकसा लयार हिसाबे जदि अ रोमान स्क्रिप्टनि जे मान थाइनो तयै कोर्ट थांगै बबो हाइके कुनु खलाइनान डेफर्मेशन बा कुनु आरोनि कुनु सेफ शब्द दं ओके चिनि ताम लुजाखा जे स्क्रिप्ट नम्बर चिन थाका इम्पोज खाइना थांगै दं अब जस्ट तिप्रासारनि सेंटिमेंट न सिमिन उनको खाइमानिया नष्ट खाइमा देरा रमानिया अबनि लगेवा चिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन खाइ दं बर बाइके फर्स्ट चिन फंडामेंटल राइट न बर वायलेट खाइ दं फंडामेंटल राइट दं चिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन च सामा बाइसिम या सिमानि बकाइसे एक्सप्रेशन न तब च चिनि कक थाइनो काहाम के एक्सप्रेस खाइना हंगां के जों रोमान स्क्रिप्ट्स नांगो हेदा नों कुबुनि स्क्रिप्ट बाय जों चिनि कक थाइनो जे चिनि फीलिंग्स जे चिनि इमोशन तंगो जे कक थाइयो चिनि कक थाइयो नाइ नाइ दि कक थाइ कम फिया चिनि सुर गबां सुर बाइसे जों चिनि जे नांगमानि चिनि मान थाइ शक थाइ बेबा जों चिनि सुर बाय के कंट्रोल खाइसाव हेदा ओ सुर बाय मेंटेन नों कागा जस्ट रोमान स्क्रिप्ट बाय सिमे नंगो जेफोर नों जों बेंगली स्क्रिप्ट इम्पोज खाइरना जों बेंगली स्क्रिप्ट मा सैनाय आफोर चिनि ओ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब वायलेट नाय और नों चिनि फंडामेंटल राइट न वायलेट खाइमा कलाइनाय आबन बागा जों रीड पिटिशन फाइल खाइमानो गवर्नमेंट ना अगेंस्ट तुम गवर्नमेंट चिन बरने ओ एटीट्यूड न कंटिन्यू तनखा तै चिनि साकाव फोर्सफुली बेंगली स्क्रिप्ट न इम्पोज खाइना थांका के आबनि लगेवा आर्टिकल 347 सेम निने अब उनको प्रोविजन न वायलेट खाइमा है न बर कलाई थांगो बिकॉज ओ जागाव सिजा करी जे चीफ मिनिस्टर जे डिसाइड खाइनाय अब न निने आ स्क्रिप्ट बाय न kokborok मा सैनाय अब ते कोनो मेंशन खाइजा करी Advocate Anthony Dabarma highlighted that the demand has been long-standing and lamented that the indigenous community is forced to protest due to decades of administrative inaction. Sensi saran choni baksing kisa kok salai nai lai na sar tini to asa kolok ma khalai je satung kutung ma wo chai rok ba sawe joto no phaikanong ni tei jolung je chini kokborok kok man thaino seimana no tei abno tei kisa srai srai tini ni unkhama kaisa mari lai buma ni mari taun bagi hengka kai agi roko human change khaija kana haipano tini chini kokborok ni roman script tei tini जों अबनो कासे सिम्बल अबनो कासे मारि फुंना नायो तिरबा हासेओ जों तिप्रा सारक साइसुंलिया केबा तिप्रा सारक कासे बदलङे कासे मथङै तंलिया जों तिप्रा सारक सराय होनदे अखरा होनदे सेकरं होनदे जत बदल तंनाय जतन पालखाय जों कासे याफ्रिकाइसा आबन बागने तिनि कासे ह्युमन चेन होनो जागो अमा kokborok बाय हिंगा काय ताम होन माने उ चेन्ज न होना देबा का जों याक मानजो जतन पालखाय थालायनाय ताई जों अबनो फुनमाने कारण का आगे तो जों नुगो दाल बिदा जतन आलादा आलादा जे सबा खाइनाय खाइ दङ तेसब खाइके तेसब खाइके खाइके तिरबमता खाइके केबा आइन पिट खाइके अब आके जों आगे नुगो ताबो हुनकाय आबा हाया ताबो का जों जत तिप्रासा काइसा थानसा मारिओ हिमै अबनो जों जतन याक बा याक काइसा रमलाय जों बत खाइ तैन फुनुक दङ तिनि अ जागा आगो तला सिमि आगुलु सिमिंया तिने कबामा जागा न अब आकेङै दङ ताइ अमनका पुइला स्टेप पुइला याप्रि सेउ अमा आकेन जों सिनि यां मानजुमा सबा खालाय थानाय जततुक चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि माने कग्न सैनानि गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा अफिशियली अबनो रिकगनाइज खाय सिनमु रियासाक जों अबनो सबा खाय थानाय जों तिनि नुगो त्रिपुरा सानै जा माने कक अ माने कक बुसुक गुबै बुसुक कथा बुसुक कुजुक बेराम तंग बुनि साय कुनो अबा हाके कुनो केमने लैंग्वेज अमा हाके चिन kokborok हा कुजुक बेराम करे चिन kokborok का जतन साय स्राय कुजुक बेराम तंग जों अब नुगुइ तंग तिनि डिक्शनारि का तिनि kokborok बिजाब गोबां सैजाका तिनि यूनिवर्सिटी बो फोरोंजाक तंग तिनि PhD बो फाय तंग तिनि केन्तु चिन kokborok सा कामा नुगुइ त्रिपुरा सारनि kokborok हायुं हासे गनाङै ताबु पिजाना नाय तंगै नुगुइ आबनो तिनि साप्रेस खाय तला खलाय तंग जों नुगुइ तंग आबनो बागन तिनि हास्तेन मुद्रा करन साना मुसुङो तिनि फेब्रुवारि 21 तारिख
Mother Tongue Day International Mother Tongue Day ni celebrate khaijago tini Bangladesh bai tini Pakistan kaklai mani obo kaisa mari tongo taun bagi hingka kai Pakistan rok jokhon to Urdu no use khaile hini sapru tini Bangla sanai rok abone accept khaime angai borok tini amon bagi soba khalai kya soba khaiman bagi na tini dui padangi thangka tini Bangladesh ke formation ngka tini bon kogno born je musuti bor khlaiman hingka kai ane mane kogno sanai rok ane mane kogno sinai rok ane musungi tamungnya tongnai bo tini saba ane mane kogno buini scribe sidi bon scribe sidi hini sanai amon bagi na jeng tini sojokai tong nai kya law and order no tis protest khai nai kya sirik bo khai nai kya suibok nai kya kento chunung jakha abo simani abo khlaimani yaklo bo botin go silia abon bagino jeng tini nugo turuk khai chini Tripura sarak tabuk jotono sika jotono khai sika nindi jotono khai sika abon bagin jotono pal khai jeng oma hake soba khlai tongo taun bagi hingka kai o yak manjumani chobane mari tini serai khonai okra chakra jotono siwi thangui tongo oboni chini soba o chobana seng yakarya aun bagene seng manjujak chena hai jotono baka thanjangjak kaitai seng kubul chena hakene kubuljak oba hakene chini soba khlai thanai aun bagene tini o human chain khlai jagoi tongtong sa tini no human chain busuk jora khlai jang nai tai boron chimik tesak tini oba asto bolne simi tabo ahe khlai jagoi tabo ching circuit hau jora thanai angka abun yagolo khane ching painai omo kha starting abun yagolo ching tebo chini soba kotor nai tebo soba kotor thangi tongnai tabo ching obono je tabo porikha sinai rokno ching kobungna musungo ching obobo salaijak tabo je sinai rok Roman script by question paper khlaijak lak tamkhai one jini kiba buini script by khlaijak ne abo judun aba hai khlaijagi tongkhanga kai borona Kokborok by translate khlai rejana ungthu hni ching saja tai borok je Roman script by sinai ka borok sinai abon porha ka kai ching aba haken tabuk sei thanai taka khalin simi nga ka ching omo jesika pano Roman script by sijak na nangnai Roman script by question paper na nangnai abon bagina tini ching CBSE ICC board ko thanja agibo ICC boto Kokborok hukumu mission rok nini movement for Kokborok rok aba haken nini Kokborok saite soba rok joton soba khaya kuwe TISF soba khaya kuwe joto bodol chini regional party rok joton soba khaime agulo jeng nugjaka ICC rok board rok borok phaya ku hol process kulo borok prai talnei khai achugoi borok joto chini bijap sina korong aborokno tui borok boyrok sida ka ko kha abon yagulo borok katal curriculum bisingo chengna tongmani abon borok chengi manlia taun bagi hangka kai state government apru interfere khaikya nanga hai khaimagla khne nga abon yagulo no tabuk haina taisa ICC board CBSE board rok thalaijak chini Tripura sarok ngai abono khalin simi hangka kai takla jununo borok khlaimali ani saw belegane thangka abon bagino khalin simi hangka ka bo strai sreng na nangnai aba hakena khlaina nangnai hne ngobor kog rakha aw khlaina hne nga jato chini mathai maya sak sing oba hakena sing soba khai thane abon chini kaisa angko mari Advocate Mintu Debarma and YTF GS James Debarma, board leaders spoke on the practical and cultural necessity of the Roman script, urging the state government to recognize the ground reality of its widespread use. Finding some high tini or Roman script ni shan mung no te was man Simon Tangana Tamni, Buskango, Belekan Zalo Kalaitonga, Nukzak Tongo, Buskan Sakango, Edison Baribongi Tonga, Bagnan, Tangitongo, Abonisakang Jetini no protest claimant no Tekisha Shawikana. Blind like a Hambai Cine Media Rockno. Tai night on night sini rangsak ni ma fasong rangsak ni mare kising song na hambai maro black cost ongjak dukhung laijak thanai 2 ghonta rominais 2 ghonta ni saipon bisi o kutung jorao sing him laijawoi yak ba yak rom lai sing yak manju lai human chain movement hini khlai tongo obo human chain movement tangi khlai himale sini amani Kokborok no Roman script mas hinai ni sanmani ada bisi haisi tini wana Prime Minister of India Narendra Modi bare kotor jagao sawani imang ani vision
सबका साथ सबका विकास किंतु सबका साथ सबका विकास जे 145 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो संकी 14 लाख तिप्रासा खब जगलिया दा प्राइम मिनिस्टर नि विजन न अब संतिनि संगनानि मुसुङो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सावो जेसेकपानो आंदोलन खायदि जेसेकपानो चबा खायदि जेसेकपानो थै कसकदि तबो रोमान स्क्रिप्ट न जों गसिनाय मानिया नै दिनै जों बिनि ककनबो निंदा खालायनानै मुसुङो हायसे खरकसा चीफ मिनिस्टर तै he is the chief minister of every 42 lakhs populations of the state. How can he say such statement haise tini 14 lakh ti prasano khobai kuno dino sabka sath sabka vikas mani haise ani amani kok borok no sinani tini sabo borok sungno sanai je jorawo ang tamo kanai ang tamo chumnai ang tamo rusapnai ang tamo himnai abo sudu se sini hawo rights kri khangkai bo सबका साथ सबका विकास नि कग्न जों साइतंबा तिनी बरक साव फरेन लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश बंगनि गभर्नमेंट न चलि हुइतंगु किरण रिजिजु खरकसा पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बोबो तो आ जागानि न आ जागाव तांगि तिनी बरक आकक साया मेघालय ओ एनपीपी बाय बरक एनडीए अलायंस खाया आ जागा चलि हुइतंगु तिनी आ जागा तांगि आकक साया मिजोराम तिनी लालदो हमानि गभर्नमेंट चलि हुइतंगु तिनी आ जागा तांगि आकक साया तांगै शुधु मात्र तिप्रासानो सिमी काछरेबै तिप्रासानो सिमी सकर्मबै हिमनानि बागै नाइ तं हाइसे तिनी आं सेई मिनिस्टार तंनाय रखनबो तिनी खा दुनुगै सानानि मुसुङो नरक सपोर्ट ग्रहण नाउ तिप्रासानि कल्याण मंत्री ngै तंगो मिनिस्टार ngै तंगो तिप्रासानि तामनि बागै तिप्रासानो डेभलपमेंट खायनानि तिप्रासानि राइट्स नि कक सानानि किन्तु आनि रांसाकनि सोलोंनाय जोग सं तिनी स्ट्रीट आसक सातुं गिरिं गिरिं हिमै याकुं तुंजागै दै काङै मकलनि मक्दै थप थप हाव खिखलाय तिनी हिमै तंगो नरक ताङै तिनी फानो बुखा दुखु नाङै तिनी कक साया सिनि बागै नरक सिनि लैंड सेक जागै तंपुर ताङै नरक कक साया सिनि बुकुक जुग सं जागा जागा रम प्रे सप्रे जागो नरक तिनी ताङै कक साया जागा जागाव सिन तिप्रासारक अत्याचार खाय बथार जागै तंगो तिनी नरक ताङै कक साया सपोर्ट ग्रहण नामानि 5 বছরनि बागै नामानि सेई इमां सेई स्वप्न नों पगैता थानि हाइसे 5 বছরनि बागै निनि मन्त्रीङै तंमानो किन्तु एई तिप्रासारक थाने 5000 বছর रमैनाय 184 जन राजानि नेतृत्वे राजानि बिसिंतै जों आ बसं रखाइसे जों साइमानिया बसक दगनो सिनि आन्दोलन पिया एकता कगले जों सानाय ना खांगाय लांमा चौै फानो थांतु ना खांगाय सिनि थै फानो कसकतु तब जोंलाय हिमनाय आगकनाय बसकांग हाइसे मोहनदास करमचांद गांधी सामाहाय যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে নি সামাহায় তিনি 5000 প্লাস থাসিগো সংস্টার্ট খাইপুর বরক বলাইনো কিসাসা কিন্তু সিনি ও খাইরক মুংনো নুগৈ বরক বাস আজাক সাতুং গিরিং গিরিং নো নুগৈ তিনি খাইরক জাগৈ সারা তিপ্রা সারক নগা আসুগৈ তংমানি আङै ফাই তিনি याक বাই याक তেবো मानजुमां नरक नुखखाना जों ता बुसुक जरा फाइ सकबायका आं पयतो खलायो सिनि तिप्रा सारक যথেষ্ট हानो हामजाकनाय रक बरक नगा आसुगै कुनु दिन तंमान गलाक बरक फाइनाय ओ आंदोलन फाइनाय ते सोंनो चुबा फाइनाय हाइसे तिनि ओ आंदोलन सुदु TSF एबा TISF नि आंदोलन सिमिया सारा त्रिपुरा नि तिप्रा सारक सिनि 5000 বছর रमै 184 राजानि बसं बाय दैदुलै हाइजाकनाय सेई बसं रकनि तिनि चबा हाइसे आं कयनाय मिनिस्टार रोङै तंनाय रक आं कयनाय कतर एसि रुमा आसुगै तंनाय रक नरक जुदिनो नोंनि सागो तिप्रासानि थै तंगोंखाय इ जराव सोंले नरक न नांगो नरक पार्टीनि साइ जातिनो हामजाक सिदि ओ जातिनो हामजाक आंगे जातिनि बागै कक सादि सिरिंखाय ता तंदि हाइसे तिप्रासानि मक्तैनो हुनानि बागै नरक आगक दि तिप्रासानि कष्ट न नरक रुजुनानि बागै बसकां आगक दि हाइसे जुदि तिनिनो सालो आगक ग्यांखाय सालसा नरनि बसाबति बे नरक सोंजाकनाय बखरक बमै आपुर जवाब ता रेदि हाइसे सोंले हिमनाय ताई ओ मुनबेम नरक नुखाना नरक नायनाय दि हाजार बरक तै कांजागै तिनि मकलनि मक्तै थप क्लाय हिमै दं हाजार चेरेरगानो सावो सार आं हिमनानि याकुं रबायख्या तबो हिमै दं हाइसे हाजार तिप्रासा गरिब गावनि काञ्चनपुर रकनि गोबां मा हासाल निनि उनकुटी साइड रकनि फाइ तिनर आन्दोलन बासा फाइ हिमै दं अब कुनु दिन एरेंगिया अब कुनु दिन नाटकगिया अब कुनु दिन बाहानाया ओ तिप्रासानि मक्तैनि बागै हिमै तंमानो जुदिनो केब अब नाटक बाहाना हांखाय अभिशाप मानाय सेई रांसाकनि सोलोंनाय जोग रकनि हाइसे आं ताइ बिसि बारा कक सानानि मुसुंलिया बोखा तिनि ब्लाइन्ड दुनुकजाक ब्लाइन्ड कष्ट नांजाक
pia ang poito kayu o jorawo singnangkuk ma jorawo joto palbak sagai Tripura sarok Jamatia, Riang, Deborma, Molsom, Kaipeng, Nuatia, Rupini, Murasing hanya kare buma kaisa ni besa Tripura sa ek engi sing ma hailenya o hano sing tai kebono sing rimanlia ek ta inchi phano rimanlia sini bas hano bo sing kuno dino bunyo impose khairina relia haisi obono wan sugunyo belai ke ang wan sugo dakti sini dabi roman script amani Kokborok no sing sinani bagai sing manai hambai যে তেরক সাংই তংতে তংতে হাইন হয় সাইমানানি মুসুং ফিরতে ওইসা আসে কলকমা তিনি যে রোমান স্ক্রিপ্টনি সানমুংনো তৈ যে जों আসে কলকমা হিমলায়ে রেলি বা বড় কাইসা চিনি ইয়াক বা ইয়াক মানজো হিমলাই মানি তিনি নো রেলিনি বিসিংতে বা তিনি নো কাইসা মুভমেন্টনি বিসিংতে ববা হাইকি যে রিয়াङै तंमानि गसियाङै तंमानो तामखाय गसिरि दानाय मान जों मुखा तिनि गोबांमा जागानि हाजार बरक फायो चिनि अ जागा सात्ररक फायो सातों हिन्जावै o jaga himlai sini tinini o movement no manja phaikya abono karibo sung nukha kabangma sini sinai nuknai no retired personal lok tongo tei je borok Kokborok no tei prai thanai 40-50 bosor rombai andolon khai phainai ama hai borok bosongbai tini or tongo sung kaisa jinis tinini o salo phai sung buji mankha protektik bar sung je andolon khayo abono political color rizago phiaba obongkha sini amani kok sungje kok no sao obo khana jese party phan phaitong party bai omni kuno relation krei kasak da phai kufur da phai o party bai basani andolon kuno relation krei karon khana jodi roman script bai Kokborok sanani go siwi rikhai CPM khainani bosabo bo sujog mannai BJP khainani bosabo mannai Tripura mata khaini ni bo mannai IPF tini manai jot party ni bosabuti rongo sujog manai boskanga agoi thang manai जों te kaisa nugo obono agini thanai sorkarok bo haino political color hoi obo je ancholik khaini rongi de manse hene ekta color hoi borok omono bahaike dama sapari hoi mothubui toni mana borok abo chesta khailangka जों puila no mawan sungnai जों अबनो माननानै थांखाय जे बरक रिनाय क्षमताव तंनाय बरकनो जों बारे बार थाङै मा बुजंनाय जे अब कुनु राजनीतिनि मुद्दाया अब कायसा दफानि कायसा जातिनि बरकनि भाषा बरकनि थिनांनि जे डेभलपमेन्ट नंनानि आबनि मुद्दासि आबनि बागै जदि अ हास्तेनि सय बुसाबुति रङ डेभलपमेन्ट नायखाय बरक obono gosiwi nani unthum abono sin request kaisa sungmani musungmani hingangke obo to haste hapang ba je chini haste ni montri okra to sai dongo je obo mane foreign language ni accept khaimai ni hanai boro kubuni language namai renai hai ka norok nam dihni samane abono to itam sanani acha obono jodi foreign language ningkai o bortoman no sarkar no ekalaibo school bo roman script bani phorongjangai ble english medium tabuk nukhna tinini o zamanawo जों WhatsApp खायकेबो roman script bani khlayo city sikebo roman script bai khlayo nini office je office ni salokmani administration abo roman script ngai tangai mono foreign basa hanba ngai mono stop khairi thum totally nini administration bo je roman sara abno use khai borok je musumani seitu seiable nijini bosano kai english medium pori riwoi borok khayango songo politically dama sapare na bagai mo phatani basa hanai songo kasari tonu abo srai ngai tabukni o zamanani je sini srungnai rok borokle bujiya diba agiwo nung hoitoba sini borokno thokiwoi ba jatre jat sawi nung muthubui toni mangkha kintu tabukni sarai rok to sikable desh bidesh thangka gobangma sungsa dunia nukha aboni bagai tabuk mokol khioka tabukni o borokno thokoknani asuk galaya angkai tabuk tai kisa kok ngangke je oro to sai dong je 8 schedule obo hai kunu kok krei je mane kaisa tai kaisa jaga ni onyo script no je oro adopt khaina harnani henai je जों सालनि सालथाम सकनो जे चिनि हास्तिनि मन्दिराव करा बिनि खुक्ति अबो खानाय मानका साबनो तो इता महनै माने डिस्क्राइब खायना मु जोङो जदि 8 schedule नि प्रश्न खायकाय
এই ছিদিল जों তাবুক দাগরা এটা जोङो রাজ্য সরকারও যেটা ফান টংমানি আ ফান বাইনো ও জায়গাও সৈনানি বাকি जोङो রিগ্রা থুং হাই আদবা नों এই ছিদিল হিন সাবই তাই 100 বছর ফানাঙ্কাই তো কোনো লাভ করে হাইছে আবনি বাকি नों প্রত্যেকটা স্কুলও নাইদি যে রমান স্ক্রিপ্ট নাহারে পরীক্ষায় রক পরীক্ষারে নাই রক বরংনি মার্ক রক गोबां मान खामाने बरक निनि बोर्ड टू स्टैंड खालामनाय निनि आलका विभिन्न एग्जाम बरक गाहामके पास खालामनाय पास खालाय जदि देशनि उन्नति हुंकाय अमनो रिया अंगनानि तामो कारण तो तार माने जों परिष्कार बुजि मानो अब कुनु स्क्रिप्ट इश्यू लिया मो निनि आनि सिङै थांखौ जागा हानि बागैनो ताबुक तो बोर्ड एग्जाम नि स्टूडेंट रंनि बागै कुनु कायसा यागो सामुं बा सेबसाब नाहार जागदा दं कायसा कक्तमा काहामगे आसामावबो बीजेपी सरकार चलि दङ हा हिमन्त विश्व शर्मानि नेतृत्वआव आ जागा सरकार बीजेपी चालक दङ सिनमतो आसाम बाय नांजाक आसामाव जदि पाँचटा लैंग्वेज न रमान बाय सैनानि बागै अलरेडी एलाउ खलाय रिखाय इंगाय सिनिमो त्रिपुरावखाय ताङै बाद थांनायबा इंगाय आं थाजिं सामा हाय सिनरो बाद खाय तनि मानिखाय आबनो निनि आनि किसा अजागा नासेक लायो नों दा ककबरक सोरंगै रमान स्क्रिप्ट बाय सोरंगै मास सैकाय मार्क काहाम मानखाय परिवै तेबा आगगै बनदा उकलग खिगलाय क्लांनो आबर हयतो बाबुंनि चिन्ता दारांना आवनि बागैनो जों थागियासाक आन्दोलन खालायमा थांनाय आन्दोलन साराते कुनु सिनि लामा करै सालसा अमा हाके आन्दोलन खायके जों नुगो गोबां मा निनि बांलादेश साइ देश कायसा देश सनामजागै थांगो बासानि आन्दोलनाव जों बमा हाकेनो मुभमेन्ट खालायमा दंनाय जे मानयासा कारण जों जे मुभमेन्ट खायबानि आमो टोटली कन्स्टिट्यूशनल इवन भारतनि संविधानाव निनि जे बासानो नों निनि ककबरकनि मेडियामो नों इन्स्ट्राक्शन दिनानि सुजाक दंखाय ngale te bada bojaga ba amono karaibo सबसे जतनिसे कतरमा वनमा सिंसा हंखाय त्रिपुरा राज्य वो ककबरक वो स्क्रिप्ट बेसिके काहाम कुक उंनो हनै बनो अजगा खलाय रिकाबले कमिशन रिपोर्ट प्लेस खायका कमिशन रिपोर्ट साका जे ककबरक जदि ठीक के सैनानि हिंखाय सराय के सैनानि हिंखाय रोमान स्क्रिप्ट नो काहाम कुक ngite tam nangba रेनानि बागै अमो बेले लाइटेते आबोनि बागै सिनि जे कनै कथाम जे एमएलए तंनाय मन्त्री तंनाय रक नरक कक तिसादि एसेम्बली वो कैबिनेट तिसादि अब हाकिसि सिनि जे डिमान्ड रक सक्सेस नाय कारण आम जनता डिमान्ड खालायमा बाय खरकसा मिनिस्टार एमएलए रक डिमान्ड खालायमाने अब फेलायो सो आम जनतानि ककनो निनि कैबिनेट तिसानानि बा एसेम्बली तिसानानि बा सरकारनि खुनजो तिसानानि बागै ननो इलेक्टेड खाय रहलब्ले बुट रिवि रहरो नोंथाङै चुप दङायबा आबोनि बागैनो आं कबंलाय सिनि जे इलेक्टेड स्पेशली सिनि इलेक्टेड नेता रङ नरक जाते ओ खरां कतर खेती सावै सक्सेस खालायनायनि बागै नरक सालरुन असाइतो गय दंनि हिनै आं नरक कबं हामबाय हंगार नरक खोना जे चिनिनि अंक दंनाय र जत बरक गजाय दंमानि हानि बागै जों दाबो नरक दिनैनि जे करंनो दै सायमानका गबनरो खोना अरन बिसिङनो जे निनि तमा बर जे लाइन रमै बासाय दंलाय माने यागबाय याग्रमै मानजुलाय दं माने मानजु हिमलाय माने आरो बनि गायसनो खरांथि साजाका जे जिनि ओ रोमान स्क्रिप्ट नि मान थाइनो तयै आसुक चिरे खगै दं माने ओ चिरे खगै दं माने यागलो अबनो त केबो खनालिया दंगो संलुकरक आसुक सिगबां मा चिरे खगै दंगो हाइपेनो जे इलेक्टेड खलाय रहर जांनाय जे हास्ते हाबांनि बेदेगो आसुक जाक दंनाय जिनि जे तिप्रासा मन्त्री हायगे जे तिप्रासा एमएलए दंनाय बरंनि थानिओ बरक अब हायकेनो खरांथि सावै कयमंना रखा जे ओ मान थाइनो तयै आसुक चिरे खगै आसुक सातन कुतुमाव अंखरै बिसि बुरुम रमै अब हायके सानै फाइमानि आबनो किछा थाङै बरक आबनो न खलायदि दाय तिप्रासानि इंगै तिप्रासानि मान थाइनो हुयावै तिप्रासानि जे मान थाइ दंमानि आबनो थाङै सादि हिनै Closing the rally, Dr. Vijay delivered an emotional address drawing parallels between past and present struggles of the indigenous people. Earlier, the people of Tripura had to protest just to wear a traditional dress. Today, the sons of the soil are once again on the streets, forced to fight for the very script of a mother tongue, said Dr. Vijay.
Angke jeng asuk tini ne human chain asuk kolok ma khalai him lai satung honya oi jeni roman script ni man thai no mana ni bage chire khogai ongkhor lai kya angke tini o chire khogai ongkhor lai tini oro jeni sir Dr. Vijay Deburma bo phai manjak phai kya angke dabu sir no sungna ni thangai dongo asuk khorang chire khogai tini ne o man thai no jeng san lai phai mani bisi kolok ma romoi tini bo ba haike te wasa sana ni nangka future ro bo do ba haike te wasa sana ni nang phit no Tripura san live buana nung tam kai chom khai nung tam nuk ba bungsa mane chung klek maya Chini Hawaii hana chung chom thang phai bole na 5000 years of buso ni Mughal rock Thuruksa rock Chini hana akromon thlaika sab sengrong khaba Chini boron sengramo ta buni da phai suida thik lekha ba engke o hani busa rok se jung se tabu ar thawai nije ni kan mung chung ni bagoi ni koklong ni bagoi koklam ni bagoi hukum mukun bagoi chob mak thayo awon bala birman kotor te tam man mukti mokol se mukti choram mani kogobo bukha khamani kogobo engkai tini chung tini ikos jorka chung sakable asai ang sakwas manka je dignai borok kana bagai chung chob mak thaisiu Kokborok nini rung nogo sajana bagoi sainan bagoi sarijana bagoi office nogo sarijana bagoi chung chow mak laika akhai daba 19 nijeni hawse jejira nini 5000 year romoy chung Kokborok saifan obna se 1970 nung Kokborok no official demonstration obka dj bilam sakango 1914 chung india chubo engka tin kok tam tomane ba chung se oro jot chow mak laisi hanum thang phai obn tabu indian kaisa pradesh ngoi tabu tamung ble blai bukha khamane je borok no chung salsa tam ni man tong tharika cha tharika nung tharika borom ya perka tam ya perka tabon thari sing taw sandang klayo awun baratai live mo tai tambo kara kotorong man he nung chini phaj na madano megalay phajin na hide mizoram phajin na hide mizoram nagalang thani borok no jane hukum koklam te busum milik mesa khai tong chung khara choba khai ma tong tini 2026 5 chung tawo choba khai chini je roman script no tuy roman script abo chini fundamental right constitution kerang ne bising tuy chini tamne right abone ke buka semaya chini kok chini lam nong thik ach ab chief minister je kok samane abna blai cha jagya tani hingkai bo khorcha constitutionally head ungai state ni bo constitutional post utla cm chief minister ka constitution ka post ul khai tong ble hingkai nong baklai ni roman script nong foreign language saba nung daktari surung phai ma chini buane nung to duane doctor harjam ble nung surung phai nung tam surung phai ba ingaji bai nung bangla bai surung ya hindi bai surung ya english bai surung phai o english ta suijak rumas ko suijago tini joto medical college ni engineering college ni joto kisu chini indian constitution tam suijak ni rumas ko suijago english bai english rumas script english bai suijago bo he ta tini ni supreme court tam bai ungtong or hindi ko pun sajak ya allowed ya ni tam rumas ko tam rumas script ya english bai kok masau High Court wa abuteno nene je correspondence ungo nene Indian joto state by state communist correspondence ungo wachini joto official joto notice unko joto ni rumors ke ble he english ba sujago english tama sujak rumors ke bai hengka rumors ke bekhani ni foreign language ungba nung na frukai nung khata bidya jute nung khai em pijing goi ingreji khai tongkha he bangla medium school nung ingreji khai tongkha obkai okta ni foreign language ya ha tirbasarok o rumors ke sai buka foreign scheme thago amta oblek duplicity he abong khan di chai ta himani hengka bolo berai chai ya chung bolai kha chung tong kha hamjago bibek kathai chung tirbasarok kathai tona hamjago puya chung no obti khlai satok pidi khlai kai chung sai mano bekla chini mantai sokta no chung te sagoi na karan chung adc chung sagoi na kha chung Kokborok ne je official language trust chung sagoi na kha chini rignai brok kanane je right chung ob sagoi na kha I do one skip samane rabo chung sagoi na nai brok chung kasutan meya tani hingkai borok sik phanle kok sanai o jaga nu chung cm phano hini tam hindi norok obna phanle kok sameya chung jara Kokborok sanai ob chini Kokborok chini ob tamai sunai suya ob ani kha furjang mungse orte kun kok tong maya sir aro kaisa je chief minister bo samani tongo foreign language to changi accept khlaiya but norok Kokborok jodi roman script sanamui tu khai norok sanamui mai nakha chang je sanamui romani abono norok gosina hardi nor abono gosina haria ani je bo sai tong man je chief minister sir abono je roman script no bo haiki tamni kok no bo tamo bai roman script sanamna ni kok no sakana bo ti samia bo ang obti lekhnaya bo khai sawaje roman script foreign script nai hengai tabuk nai di chung je oro tabuk je Kokborok chung sulai tong mane he nung Facebook ko hindi WhatsApp hindi joto jaga ta ba chini visa rok ja sui kurung rok tamorok je sui tong mane nung orja je simane obot chini o je roman script joto english alphabet ni ba 26 script tam to letter to ba obro chung tam phega chini
Chini Kokborok by Gothok Gudal Riboy, Jukomno Katal Snamka. Snabo Chung Suitongle, 1960 Suitongle 70 years. Get out of Katal Sanamba. Or Samjan Tonga, Nkabo, the Samba just car to once about Chini Mono, Juna Pemlogo, Tamuklayo, and Kabocha Mane, or Kokne Kuno Munkasuk, Mulaza Kuriaboni, Imkuno Tamkawi, just as Janeba, Borom Dizana Kogiabro. Sa tabuk rom di je Chini student tabuk to borok to future te phai tong ko bang ma nga bong ni to nangmani no roman script tam ni ke borok sitani wa board exam ro na thanga ga bong ni belekin ke bang maklayo nga aboni bagi no mane oboto sing tabuk sa jora tong ya kong ke te boba hai ke je haste hapang no te boba hai ke pressure o roman script no manna ni bagi sing sani man na borok jodi oboti khlai mata him bono osu ke borok mane tam borok adamen kai Chini Chini coba tep kerakun nai coba kerak kai tu botol, apa coba kan botol matang maya, dia beri ni baik dong nai. Coba ni bisin tu kelai cung Chini, apa no cung jek kelai pura mate sok segoi mana nai, jahai Chini 6 dulu cung segoi nak ha, Indian constitutional amendment, apa tu state level, apa tu central ni kun kuat kuriya bos, sikade. Kata kan sahaja ni 8 dulu hamna fong, head staff nak kai ni Indian letter nang nai nung Sanskrit pernah di, Tamil di, Bangla pernah, Jah pernah di Indian script nai. Kintu ni Indian constitutional Obati kok musa sejak kuri, jadi rumah script by nong suikai, sudah hamaya nai. Tini nong nena by Mizoram brok tambah suibai, rumah script, mana English alphabet suitongo, English alphabet by. Ini Garu rog bos suitongo, Khasi rog bos suitongo, tapi ini yang naklan joto ini tam brok bos suitongo sih kata. Hingga Chini Tripura tu cuma suitong, awalnya nong tahu Asam nena bano, Asam tu BJP government, akhirnya apa BJP government, hinpana orang ini di Masarok, karena Kalbi rog, Tapi hajong rok, brok joton rumah sekitar sini ni brok elok khai jaka. Hingga kita nung sana government konsen, sana konsen kai bekai ni government bekai tu gosi tong kapan ni district government rok. Himuntu Biswa Sharma chief minister, bekai di kapan di masa rok no, Kalbi rok no, hajong rok no, tai pun tam rok no, lalung rok no, rumah sekitar sini suitong beli brok. Ni yang punya tabuk yang lada kau beri ada bah, rumah sekitar suitong lagi beli. Hingga tani Chini kan nung kasih tong bah, mana nung abono. Nung patro kai kasih kata ni warsu kai ni bekap bising tak hambiak warsu tong hanya warsu kata mo Chini Kokborok no coba solat suklai tu nane tani hingkai rumah secung nak hai tabuk je AI ni mall shop kai tabuk je teknologi mall shop kai share dong no cung samong tepo Kokborok cung belak lai kucuk bram cung tang thang manai abno preserve kai manai abno fuar manai Chini Kokborok kai tam jamle Mizoram tong Assam tong Bangladesh rumah sekolah suleyo cung cat kurung lai mano hingkai brok abno kasuna musun jago hingkai Bang ni apa kuri hingkai brok of chung natai abno rastri khai maya abas purely brok ni political stand abai chung phamlo jani kun kok kuri jaga sana bele khambai Kiriya mane kora rumar skirba china bagar se ke munda Kiriya hasane mutra akra rumar skire mar hasane mutra akra rumar skire mar hasane mutra akra rumar skire mar haya ke choli nai Reported by Salome, Saljang and Boyer from Agartala, Chini Khorang.